svega hvala vam što ste došli. Moje ime je Mladen Banjac, diplomirani sam ekonomista sa posebnim interesom za monetarnu politiku. Pa ću o tome nešto više da kažem, zato što smatram da je to koren ili kancer trenutno na tkivu Srbije. O čemu se radi? Ako bi današnju situaciju mogli da slikovito prikažemo, mogli bi reći da je srpska privreda i uopšte društvo da se nalaze između čekića i nakovnja. Pri tome, taj čekić je monetarna politika. Zašto monetarna politika? Pa zato što mi trenutno nemamo monetarni suverenitet. To znači da dinare ne emituju državne institucije. Znači, vi vjerovatno mislite da dinare emituje Narodna banka kao jedna državna ustanova. To međutim nije tačno. Znači, dinare emituju poslovne banke i to se radi u žiralnoj formi, pri čemu je papirni novac tu jednostavno kao neka nuspojava. On se zapravo i pušta u optice tako što banke menjaju žiralni novac koji same kreiraju, a ja odgovorno tvrdim da to rade mimo ustava i mimo zakona i pozivam vas dakle, da to pročitate i uverite se, one na to nemaju pravo. Koja je posljedica toga? Pa posljedica toga je da svi mi njima plaćamo privatne poreze. Znači, sasvim je drugačija situacija kada dinare emituju državne ustanove, da li je to Ministarstvo financija ili je to Narodna banka, nije bitno, to može biti i Skupština, kako je recimo rešeno u Americi. Mi tada plaćamo poreze društvu, odnosno budžetu. A kada dinare, našu nacionalnu valutu, emituju bankari, svi mi njima plaćamo privatne poreze, a da toga nismo ni svesni. Dakle, to bi bio taj čekić. A nakon to vam je praktično liberalizacija uvoza, gde se uvozi sve i svašta i naša privreda ovako slabašna kakva je trenutno ne može da izdrži takvu nelojalnu inostranu konkurenciju. Dakle, vi ne možete da održite ni postojeću proizvodnju, a kamoli da započnete neku novu. Sad, ljudi mogu da se naviknu na uvoznu robu, ali onda moraju da biraju ili će da uvoze tu robu do izvesnog stepena, ali onda sami sebi gasite radna mesta. U Švajcarskoj, u pojedinim kantonima gde su se oni organizovali, kažu mi ne kupujemo robu iz Kine. Mi tako čuvamo naša radna mesta. A oni, recimo, za razliku od naših firmi, oni su se organizovali još u vreme prve velike ekonomske krize 1933. I prvo su krenuli kao 16 privrednika, posle se to širilo, sad ih ima preko 60.000. Firme u Švajcarskoj same emituju svoj novac, to se zove lokalna ili dopunska valuta, vi to u Srbiji nećete čuti. Ali kad uđete u prodavnicu imate varijantu da plaćate ili u švajcarskim francima ili u toj lokalnoj valuti koju emituju njihove firme. Kako je moguće da to ovde niko ne pominje? Mislim, ja sam ekonomista pa sam to saznao tek naknadno. Imamo valjda neke profesore, valjda neke ljude, to se ne pominje. Znači, to je jedan izlaz. Ali, moj stav je da uopšte ne treba da idemo sa lokalnim valutama ako se nacionalna valuta, to je dinar, emituje na pravi način. Međutim, to danas nije tako. U svakom slučaju, šta je rešenje, recimo, u domenu te monetarne politike? Rešenje je da dinare počnu da emituju ili državne banke, to mogu biti one postojeće koje su dovedene u stečaj čisto jednom administrativnom merom, one imaju sasvim odgovarajuću i aktivu i potraživanje, nisu uopšte trebali ići u stečaj, to su 4 velike banke, znači ili njih ponovo da aktiviramo ili da osnovimo potpuno nove. Sad, neko će da pita odakle im pare? Pa pare se kreiraju bukvalno potezom pera, jer novac je informacija. Znači, novac nije sam po sebi ni bogatstvo, ni nekakav nedostajući kapital, jer pazite, mi u ovoj zemlji imamo i resurse, imamo radnike, imamo materijal, dakle sve što treba za jednu proizvodnju. I šta je problem? Fali novac. A šta je novac? A novac je informacija, zapis. Da li ćete vi taj novac zapisati na novčanicu ili na tekući račun, ne menja stvar. Dakle, novac je jedno potraživanje sa kojim vi onda kasnije obavljate razmenu, jer on prelazi iz ruke u ruku ili sa računa na račun. Dakle, nije tačno da nema para. Znači, ljudima mora, bilo bi poželjno da dopre do svesti da pare nisu problem, barem kada govorimo o nacionalnoj valuti. I nemojte da vas plaši inflacijom, to je omiljena strategija bankara. Dakle, oni vole da zastrašuju ljudi to pričom o inflaciji, da bi oni to isto radili, dakle, emitovali novac, ali u neproduktivne svrhe u potrošnji. I to je ono što izaziva inflaciju. Dakle, s jedne strane imamo uvoz strane robe, koja guši domaću proizvodnju, a upravo su roba i usluge ti koji daju pokriće novcu. Dakle, nije pokriće u novcu niti devize, niti, ne znam, zlato ili kako ste možda čuli, pokriće za novac u roba i usluge. Od onog najprostijeg rada,
razumete, do najkomplikovanije robe i ne znam još. Znači, sve to pokriće za novac. To je, recimo, šta je još bitno? Bitno je da ljudi razumeju da samo pozajmljivanje novca nije investiranje. Investiranje to vrše preduzeći i preduzetnici. Investiranje je kad vi uložite vaš trud, znanje i resurse. To je investiranje. Samo pozajmljivanje, bez obzira da li se radi o postojećem novcu, a pogotovo o tom novom. Jer pazite, nema razvoja privrede ako je novčana masa statična. Ona mora da bude fleksibilna, novac mora da bude jeftin, svima dostupan i fleksibilan i da se prilagođava potrebama, ali čega? Proizvodnje, jednostavno on cirkuliše i podmazuje privredni mehanizam i proizvodnja se razvija. Danas to nije slučaj, zato što bankari bukvalno kontrolišu taj izvor. Današnji novčani sistem je kao protočni bojler, dakle krediti se emituju, obave neku razmenu i napuste opticaj. Vi stalno imate presiju za dodatnim novcem da platite kamate koje ne postoje. Jer šta rade bankari? Bankari emituju glavnicu kredita, ali ne emituju kamatu, ali svejedno traže da im se te kamate plate. Razumete? Stalno imate pritisak na cene, to vrši cene. To vrši, zapravo izaziva inflaciju. Samom svojom pozicijom da kontrolišu nacionalnu valutu, kako kažem, nemaju ni ustavno ni zakonsko pravo, oni su u poziciji da ucenjuju privredu na način što određuju kome će odobriti kredite, da li će uopšte odobriti, pod kojim uslovima, za koje namene i pri svemu tome ubiraju kamate. Dakle, to su sve kamate, to je godišnje nekih, za 2009. To je 40 milijardi dinara koje su trebale da završe u republičkom budžetu, da se posle plasiraju za koje potrebe treba, tako za javne službe, za vojsku, za policiju, zdravstvo. I taj novac ulazi u sistem i cirkuliše. I to je pravi novac, dakle, nije opterećen dugovima. Ali ovako, novac završava u džepovima bankara, vi stalno imate, znači priroda zapada u nelikvidnost, mora da plaća kamate bankarima, tu su i strani dugovi, dakle spoljni dug je veoma visok, možda ste čuli vest, nedavno su mogli da koriguju čitavu statistiku, jer su navodno pogrešno izračunali koliki je pad društvenog bruto proizvoda, pa se ispostavilo da je on duplo veći nego što su to godinama prikazivali. Tako da, znači, i sad se postavlja pitanje da li su oni to uradili nenamerno, da li je to greška struke ili, mislim, to ostane vama da procenite, ali mislim, to su stvarno strašne stvari. Uglavnom, dakle, rješenje u toj nekoj monetarnoj sferi jesu državne banke, jer svaka državna banka koja može da emituje novac je po definiciji razvojna. Baš zato što njoj profit nije imperativ. Državna banka je dovoljno da pokrije troškove administrativnog osoblja, ljudi koji primaju platu, to je sve. Ona ne mora da juri profit, to rade bankari, privatni. Zato emisija novca, dakle, mora biti u okviru države. Mogu da postoje banke i da obrću postojeći novac, ako ljudi to žele, pri čemu ja vam kažem da na zapadu postoje štedno-kreditne zadruge gde su okupljeni članovi koji jedni drugima pozajmljuju beskamatni novac. To u Srbiji danas nema. To je bio zapravo jedan od uslova da strane banke dođu vamo, da se raščisti teren, da se uklone državne poslovne banke i sa druge strane da se sklone štedno-kreditne zadruge. A sve to imate na zapadu. Pa kako je moguće? Postavite to sebi pitanje. U čim je to interesu? Da pitam, Adane, da bismo mi imali sopstvenu monetarnu politiku. Da. Mi moramo biti, kako to sad vama čudno tučilo, samostalna zemlja. Za sada nismo. Da bismo postali samostalna zemlja i faktički mi formalno jesmo, mi moramo imati upravo ovo što sam pričao, konsenzus naroda da to bude tako. Tada neće moći, osim samog Boga, niko ništa da nam uradi u smislu da nas spreči to. Evo, zna Dragić, ovo što je više puta potvrdio čovjek koji je radio napolju, da tamo stvari ne idu ovako kao što se ovdje događa. Dobro, i sad ako mi imamo monetarnu politiku svoju, možemo mi da štampamo novac u obliku novčanici, žiralo, svejedno novac i novac, samo je potrebno da to radi država iz razloga. Šta bi bilo neko od prvih stvari koje bismo mi mogli preduzeti relativno brzo, da bismo doveli do nekog osnovnog oporavka stanja u ove zemlje u smislu privrede? Pa mogli bi recimo da ulažemo u infrastrukturu i sad kad neko pita odakle pare, pa pare se emituju ni iz čega kako se i do sad radi, samo što bankari to nikad nisu rekli, niti će. Uglavnom, ako se dobro ne raspitate i ne proučite, dakle, šta imamo? Imamo radnike, imamo materijal, imamo čuvene građevinske firme, ne samo kod nas, nego i u svetu, radili su Rusiji, radili su za
za Bliski istok i tako dalje, dakle imamo vrsne građevinice, samo treba novac, ali to mora da obezbedi država, a ne banka. Uglavnom, mi ne smemo dozvoliti da nas preplavi uvozna roba, jer je to siguran način da ljudi ostanu bez posla. Dakle, oni moraju da biraju ili će zaštititi svoje tržište i obezbediti sebi egzistenciju, a uvoziti samo ono što je zaista neophodno, a ne preko toga. Dakle, to je jedan način. Dakle, za potrebe infrastrukture emitovao bi se nekreditni novac, jer to je novac bez obaveze vraćanja, jednostavno ljudi se plate. Angažuju se preduzeća, onda se jednostavno plate kao što se nekad radilo u prošlosti. Sad ću dati jedan banalan primjer, ali nekad su vladari kovali novac, jednostavno isplaćivali da li je to bila vojska, da li su to bili majstori zanatlije, oni su se jednostavno platili. To je bio novac bez obaveze vraćanja, pa nisu im valjda davali kredit. Što se tiče privrede, tu mora kredit iz više razloga, kao što vidite na našem sajtu. U svakom slučaju, ako bi privatniku dali nekreditni novac bez obaveze vraćanja, on bi mogao doći u iskušenje da taj novac potroši za ličnu potrošnju bez da išta proizvede, a država nema način da svakog juri, to su hiljade, desetine hiljade ljudi, znači to je jedan način. Drugi je što nema garancija da će ta njegova roba biti prihvaćena na tržištu i mi kao država, kao emitar novca se moramo, odnosno kao društvo, obezbediti i da mu damo kredit, čime on garantuje da će uložiti trud. Sa manjim kamatama nego što možda rade banke. Da, sa manjim kamatama, čak i beskamatno, ako se postigne konsenzus. Ali da vrati novac. Naravno, jer emitovanje kredita, ako se radi na pravi način od strane države, je samo po sebi antiinflatorna mera, jer se taj novac vraća iz opticaja. Samim tim što je kredit, on uđe u opticaj, obavi razmjenu i izvuče se napolje. Ali država je dužna da održava tu optimalnu likvidnost. Prema nalazima jednog ekonomista, ja ću ga pomenuti, nije problem, pošto je jedan širi pokret, ja nemam problem da se gospodin uključi. Milorad Ilić u pitanju je došao do podataka da u Srbiji trenutno nedostaje 3 do 4 puta veća količina dinara nego što je to prosjek eurozone u odnosu na ostvareni bruto društveni proizvod. Dakle, naša priroda bukvalno grca i podsjeća na bolesnika, dakle, koji krvari, jer nema novca, to je ta likvidnost koja raznosi, da kažem, hranjive materije ili robu i uslugi. I imamo situaciju da svako svakom duguje. Dakle, to bi se rešilo emitovanjem novca. Od strane države? Od strane države, mora od strane države. I da se bankama obustavi mogućnost da one emituju novac? Mogu da obrću postupak.